Ikadua no tiga minanyi Peter. Ikatlo no rakwafat-fatek. Mga kakter, uyara naam ikadua na yano tiga mi kujinyo. Ya menanud ya dua ka tiga mi. Ayana adketano ciring. Ayako iparimanjinyo. Ayako ifavagajinyo. Piparakwenso nakenakem. Inawi si mamiminyo piyanendo ununod nyo wo minaciring dano panuyunuywan na so ciring ni amataduto. Akano minaciring na ni Yesu panyisingenta. Mapataradang jatendo tingato. Ninanawoda jinyono nipamnekana umlifu-lifu no ciri-ciring na. Ni makdeng na manakem nyowo kiyano tumanguranguri do uno neda tawo. May kaming ninyo do pangafusano karawan. Numanyiring sira wanjin na kayini Kristo. Mancino kayina asyo. Sirara na ni may kawak-wak-wak ini na putaam wanjin wo nakablis no nya mawog na karawan. Tuda na ribuan wo kanyi mga mawog na ni amataduto so angit. Akano karawan no ciring na. Utana riyaam ni mitutwaw apodo ranum kapay pinpin naranasya. Ni pangamawog na ni amataduto wo ranum so karawan. Ni balinas nano ranum wo karawan. Sitya ikwaya yadjaplis wo angit akano tiragem. Duyana kagadsyano ciring na ni amataduto. Mangaido item-tem naso angit akano karawan. Akano di mga na yung atawo. Numaratang ranawo araraw no ipika piapinpin naso tawo ni amataduto. Jinyo amangi wo may kasafari. Mga kaktehan. Tanakasaro tanamakarifu awawanam miyangay woriji amataduto. Unakenakam ni amataduto akano tawam di miyangay. Ta si amataduto di mapayinyindo minaciring na. Ta tanayinyo akman sang nadya aywan pananalagan yamamlis. Ta di na mamyapian wo asakatawo do karawan. Mangaido kararatan. Ta ikakra nawo kami minutawo mamlis. Kumarodo raratanda. Araraw no yayinano panyisinginta jariman akme manakaw atawo. No si maratang wo araraw uri may kaing matamtam do kakapus no karawan. Kabunaranano sinokob no angit akano tiragem. Matamtam no rakwa lilano apoy. So ikabunaranano masawod no karawan. No simano yung wo kakmanasang mabalinas no makakadayam makukamusuan din atawo. Urian kakranyo no di milimutang so ununod atawo. Umraralay ni amataduto. Mapananalaso araraw ni amataduto. Adi mayagagay makaranas. No si maratang wo araraw uryam matamtam wo masawod no angit. So ikabunaranano masawod no angit umunag no lilano apoy. Yatanrana yata pananalagan wo ni pansina ni amataduto. Do faywa angit akano tiragem.
Uji miraratan o amyan dodang. Amurian mga kaktaan. No kamu manuyong yama pananalaso ararawuri makuyuyas kamu pa mapifare so apiafare aboso karatan machikagop di amataduto. Naknak menyo wo kajina ang saran jinyo pananalagan ni amataduto. Tawuri wo afiayan na jinyo. Akmanso minachireng ni Paulo. Akmatay kaktedo chinai do tigamina. Mangorido teneng na ni amataduto. Akmara na sang yamamimindo tigami ni Paulo. Yarudang yamasalit chiring ni Paulo. Yadato pipalasa. Ya parsino yaji machipayokso nakam atawo. Akmanso ya tatasa chiringdo seisyo. Ayada patarken yaununungan. Akmara na sang atawam pidednan no piuyawian nani amataduto. Nyona katengan yakman sang chiring mga kakte. So arimanan nyo siya. Kalitan kamo so ununod. Pikuwawun so nakamno. Yaji machipayok so nakam atawo. May pagnat kamo so nakam makatenang di Yes Kristo. Panyisingan ta. Mapataradang jatendo tingato. Makatenang do karilaw na ninyo. Inawi si mangay ja arwaroy si Chayi kwaya. Kangay na do kaidano karawan. Amen.